Crnogorski elektroprenosni sistem je odpočeo sa radovima na postavljanju 110 kV kablovskog voda u svrhu povezivanja trafostanica Podgorica 1 u Zagoriču i Podgorica 4 u Tološinu, čime će se stvoriti uslovi za još sigurnije i još pouzdanije napajanje velikog dijela Konzuma glavnog grada preko Morače, uključujući dijelove grada u kojima se očekuje realizacija brojnih infrastrukturnih projekata. Izgradnja ovog 110 kV voda i u prenosnoj mreži Crne Gore imaće mnogo veći značaj od uobičajenog voda koji povezuje dvije trafostanice, zbog toga što će se realizacijom ove investicije stvoriti uslovi za dvostrano napajanje trafostanice Podgorice 4, sa koje se napaja veliki dio Konzuma glavnog grada, kao što sam i rekao. Treba napomenuti da će ovaj vod, 110 kV vod, biti mješovitog tipa, to znači da od trafostanice Podgorica 1 pa do stupa broj 12 u mjestu Vranići bit će izveden kao nadzemni, a od stupa broj 12, znači od Vranića do trafostanice Podgorica 4, bit će izveden kao podzemni vod. Realizacijom ovog projekta napajanje preko 25.000 potrošača električne energije će biti na veoma visokom nivou. Pored direktne investicije, koja iznosi 2.350.000 eura, Crnogorski elektroprenosni sistem u narednom periodu očekuju brojne aktivnosti na završetku ovog projekta. I to rekonstrukcija nadzemnog dijela voda od trafostanice Podgorica 1 do stupa broj 12 u mjestu Vranići, izgradnja dva nova 110 kV voda i u trafostanicama Podgorica 1 i u trafostanici Podgorica 4, kao i radovi na postavljanju podzemnog kabla od Vranića do Podgorice 4. Početna tačka ovog kablovskog voda, ukupne dužine 2,5 km, je stup 12 koji se nalazi neposredno iza nas. Sa tog mjesta kabel ide slobodnom površinom, izlazi na ulicu Đura Čagorovića, zatim ide ulicom Boška Buhe, izlazi na put prema Marezi i dalje do objekta trafostanice Podgorica 4. Potrebno je istaći da je ovo drugi put da se na teritoriji grada Podgorice postavlja podzemni 110 kV kabel, čime se prenosna mreža modernizuje, a sve u cilju pouzdanog i kvalitetnog napajanja potrošača električnom energijom. Crnogorski elektroprenosni sistem, koristeći tehničko-tehnološka rješenja ovog tipa, pozitivno utiče na kvalitet građana Podgorice, vodi računa o zaštiti životne sredine, izbjegava vizualni uticaj dalekovoda i ne zauzima prostor. Završetkom ovog projekta imaće koristi ne samo građani, već i potencijalni investitori. Na kraju, s obzirom na činjenicu da će saobraćaj biti otežan u naredna 3 mjeseca koliko su planirani da traju radovi, zamolio bih građane, posebno mještane ovih naselja, za strpljenje, a sve u cilju završetka ovog veoma značajnog projekta za sve nas.